Momento pa sina que compartir informação aqui com você não lo quanto é song release de BTS. Full promoção para a canção aqui mesa começou de maneira tremendo, na onde ku nang ansaka diferente newspaper ads, dus zijn actual existing newspapers, na onde ku napone como si fuera ku ito scandalous headline like oh my god, panhola kira nunca aqui ku BTS tawata hasi dem banyo, wait, dem banyo, what are you talking about? Te ora ku nos hay a teaser di local te official video clip na onde ku verdad nan turta ding banyo using the bathroom. Say, oh, that's very interesting if anything. Pero siguro ko say daw just a little taste di lo cual ta official release di nang canción normal canción aquí tawa ta released kap. About official release ng video clip. Manera ko ma-mention na anteriormente ko actualmente video clip ta disponible solamente arriba Spotify. Yung si acaso bokerwak video clip ko mi akumprunita hobi bonita minawak ainda. But I will. I definitely will. Naunda ko, sí, diferente cosas que te pasa en videoclip. Pero, Paco, esa aquí, sí, el otro disponible ya domingo, si minuto era. El otro disponible exclusivamente en Spotify para 48 horas, prometo es sale oficialmente. Que would be great, honestamente, si acaso na combina e pida aquí di official video clip release in ang halftime show, ko quizás after the halftime show que sa Kilo by Life. That would be so wonderful. Pero video clip aquí está directed by the Ukrainian filmmaker Tano Muno. Y manera de costumbre videoclip aqui asali marduga na onde botawa cada di 7 members di BTS capturando na onde kunanta letting off steam ding algum deeply personal e também intimate moments is kita según statement ko na mis tambe a compartir. Aqui nang yinkos ko ta pasa pero then again looking forward pa siniki para actually waki ipehaya sa official release pa mi por compartir ku boso ng tambi. Manera mencionar canción aquí ta parte di studio album Ari Rang y ete di dos single DJ después di Swim. Na unda ku si mga kita na anunsya ko canción aquí por fin lo haya sa official push riba US radio which is also great. Pero bangwak dia ki ora ko nos por waki sun aquí. Lo cual está great. Conjuntamente con el release, the official video clip también nang release un vez más explicit version di normal, clean version di normal. Pero bueno, está hay dos nuevo también cual te official Korean version ko anteriormente no ta hay su official release na askirbi esaki especialmente pa nang anniversary show ko tumuluga just 3 di Juni. Again también ding es nang ko abay waki concierto aquí na cinema fue más claro ko tapos nan presente por disfrutar pa promebiha ever di versyon koreano. Ese ito son kumikyar compartir ko bosa na awin. Sa kita BTS Normal